ميرسي خويا ميرسي. عربية نقول لهم. Bien sûr, عربية. bien sûr. Ouais. En arabe. S'il vous plaît, tout le monde en place. Monsieur le photographe. Donc, bienvenue à tous. On va démarrer cette première conférence de presse. On a avec nous l'homme du match, Monsieur Bardad Bounedjah, de l'équipe nationale d'Algérie. Donc, bien entendu, ça va être très très court, hein. On va permettre que 2 ou 3 questions au maximum. Monsieur, mettez-vous ici. s'il vous plaît. Donc voilà, on souhaite la bienvenue à Bardad Bounedjah à cette conférence de presse. Je vais d'abord lui poser la première question et évidemment vous permettre de poser vos questions. Monsieur Bardad Bounedjah, félicitations pour ce trophée. Donc on voulait avoir vos impressions bien entendu après avoir eu ce trophée d'homme du match. عرب. أول شيء بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على كل شيء. قدمنا مباراة كبيرة. أكيد الجو أثر فينا، الحرارة كانت مرتفعة، الوقت ما ساعدناش، لكن قبل المباراة كنا عارفين بالظروف اللي راح تكون في المباراة. الحمد لله خلينا كما نقولوا احنا فرصة تأهل قائمة. مازالتنا فرصة في المباراة الثالثة إن شاء الله. احنا فريق كنا حابين نفوزوا اليوم، كنا حابين ناخذوا 3 نقاط، لكن المهمة ما كانت سهلة. بوركينا فاسو فريق كبير، فريق عنده لاعبين في مستوى عالي، جمهورهم اليوم كان حاضر وأزرهم. أكيد كان الضغط علينا، لكن الحمد لله خلينا كما قلت لك الفرصة، والمقابلة الثالثة تكون مهمة بالنسبة لنا إن شاء الله.